your best YouTube channel. Why media. Buli wombona na microphone otegera butegere nti eriyo ekindese wabula ku mulundi guno emboozi enayo tiyaisano emboozi tinungi eriyo omwana wa myaka 10 wabulanga ono omutwe guli kuvunda ngabona abazere babandi muyambye bakuba nti bana kubaza sente omwana ono aba mbitundu bya kyalo enaiganga wabula olw'embeera eriwo ey'endala yali ajira okunina fene nini fene yali mwenvu fene yali muto yaenda aja ine fene muto fene ono oba oli awo nti ayengekana mulyanga ekyembi omuti gwe yali kugwali guseera yava ku muti gwa fene waigulu yagwa wansi ni fene yali asuubira okuli oba oli awo tiyamulyako era waji okumuga oba yaji okwirengula omwana ono ng'ali mu idwaliro wabulanga omutwe agwaseige embeera eriwo nti kasooka omwana ono agwe omutwe gwafuna obuzibu obw'ekibwa ekijire nga kyerya era nga butisaine tukujja kuweza mwaka mulamba ng'ono ekizibu eky'omutwe kifuuse ekizibu omutwe gusanka amasira mamawe yagezaako okumutwala mu idwaliro ekkulu mu iwanga Mulago bami batereza omutwe ng'amasira gafuusa amasira wabula Mulago yaliyo okunga mwezi mulamba bamukoba $3,000,000 ng'omuntu ow'ekyalo $1,000,000 yali adizira kiyasalawo kwirawa eno kamukyalo era nga tumwagaine mu bitundu eby'omukyalo eno ng'ali eno n'omwana wabulanga ekiriwo nti omwana embeera yali mutinungi omutwe kuli kusanka amasira omwana avunda nga mama wabona kubyamu akafaanani omwana oyo wazaala ng'oyenda yatandika okuvunda ng'obona engozira buyambi so nemboozi nga waiwai media twawulireku kwa mawulire ag'omukyalo ono n'omwana we ow'emyaka 10 twakatereka tubakyayireko kuba tuwayire emboozi tomana iwe oli eyo emboozi esobola okugema ku mutima waba n'engeri y'obayamba nga we mbakubye ndi Yazid Yolisigira awaife buside mu bikalo abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Don't forget membership packs asobola okubecoming member wa waiwai family nga ogula packs daife mala okusubscribinga ojja wali ekigambo join packs diriawo nabanga otuwagira bambi kituyamba ku akubanga tusobola okuba n'isente litambula mu byalo eno okunonya abantu nga bana bayendo okuyambibwa twende okubona nga tukyusa ku mbeera ed'obulamu obw'abantu tuyamba abantu nga bano oba oli agabasira mu asirizi oba oli awo tuyambe n'okukyusa ebitundu eno abantu gye bawangalira. Mami ni wani? Naigembe Amina. Ng'olabye n'obuzibu bw'omwana? Nange ndabye nabwo. Aso tukobere ng'okali tukobera tuwena ogubwa gunene amasiro omwana wakawompa wano amasira gasanka busanka soko tukobere byali bitya omwana afuna ati igwa lino omwana ava kufene wangulu yagwa yakuba omutwe wansi egumbero lyayatika lyatuka okuvaawo kyova obona omuntu saaga eno mugundi mu kiwundi omwo twenda tujje mpola twenda tukobere iwaliwa mukisere kyo ng'omuzaire omuti gwafene gwaliwa bankuba ati omwana avire kufene yagwa fene yali muluya yanina ng'omwana yenkanga tibamukobye nti obajja otuninirireku yavaayo yagwa yakuba omutwe wansi omutwe gwayatika egumba lyatuuka okuvaawo saaga eno waweera buweere ng'akawompo. Okay, so wagwa bamutwala mu kiseera ekyo okumulumusaku mu idwaliro eryo bamutwala mu kaseera ako twasookere nabukone wano mu awasooka twavaawo twajja emunani eiganga endakavule bamala okumutungawo oku batusindika Jinja Mental Hospital twabaawo ku lunaku lulala batweyongerayo batusindika e Mulago twabaayo mwezi mulamba. Okay, ngokali tukobera byafa Mulago twendo tukobere omwana okunina fene ono fene kwali ku ifene byenvu fene yali muto fene yali mu kale yali mubisi aye ng'olw'abaana
ndowooza yalowoozanga nti mwenvu kajja aniine asobola ofuna ekyokulya. Mu kiseera kye tewali kyakulya muno ebyabaana tiddi aye ngaekyokulya kyaliwo ayiye yajja awanule fene. Okay, so tukobere kuku mutuuse Mulago. Mulago babako baki? Batusaba obukaire busatu tusobola okufuna ekyuma babwika awaavu aki eigumba. Weena wotukwenda okutokobera okobye ekiwundu kyali mu mutwe. Ekiwundu kino kijire kitya nga kigedda? Ekigundu ekyo kiviire ku kwigumba eryo eryavaawo obuti kiri kuvunda amasira geeyongera okusensera nekyo ekiwundu saawa n'ekirimu. Kinene ino? Kinene amasira gasensera busensera era obwire bwona gakulukuta bukulukute ku buliri. So obuti mutuuke Mulago bamukuba ebifaananyi nebisikaani basooka batukubira iganga bamala bamukubira n'ejjinja byo bye twakozesa Mulago. Mulago babakoba batusaba obukaire busatu tugule ekyuma tusobola okuyizaawo awo kuba dokita yatukoba tewalijjayunga nga tututayirewo kyuma. Bainda kumuta mu byuma omuntu yawe kuba igumba lyavaawo wasigala kiina mumutwe wa tugekezeeko mumutwe wano eigumba lya wano neryavaawo liti So badokita Mulago yabakoba nti benda kyuma buti omwakola woki? Esente daidi tuwoire kukuba embeera yali nungi twava iganga ng'embeera mbi batuwa ambulance speed yatutwala enani ejjinja menro twava okujinja twasalawo ono kulala batuwe ambulance eyindi ng'embeera kaire ebitiriire kale tweyongera ye Mulago twaba kale kasente ke twalina kubona obuntu bwe twalina bwatwatunda twasobola omwidanda bako kumutuusa awe tutuuse. Eno mukola ki ekiva mu sente? Kale tuzira mulimo guli awo nti tulina mulimo kale kulima mema twafuna ku kasente kale mbeera yabanga tinungi bye tutunza tumazeewo sente diwoirewo. Mulima biki? Tulima duuma mutyero ogwo mbooli ni mwogo. So saadi no wazira kyakutunda kuba endala mbitirivu. So tukobere butsano omwana ali mu mbeera kisaawe eno okulambala abawa atya alambala atya? Nambala naye era wakulembereza omuntu ogwera wagusigika amasira gakulunguta ebigoye wabikyusa. So guno omutwe amasaga toguniga? Ba dokita bandobera okutaawa amaadi nti oba ndiguniga banko banguleke gwena gukole ki idagala nerino okuliniga siso tinze kugwema kintu ndikola ki ndiguniga ndijja gwongera. Ototaawo idagala ki? Amira bwa makerenda gaba amiraku mutu amira makerenda tichikala kiremye okukala kiri kweyongera bweyongere amasira gali kweyongera kale tidi mule mundo ba kiri komawa tidi ku kwa amasira ali mgezaako okumera idagala ayera amakerenda tigali ikola kintu kidisi mabusima amakwa amasira gali kulukuta bukulukute gavunze gati So buti obuyambi kibuwandi yenze nanyenze abantu banambeku tusobola okufuna akasente ndire mudwaliro bagula ekyuma asobola okulongoosebwa bateewe ekyuma ekyo neibwero lisobola okukala amasira galekera okuyida. Iwe kikubisa kitya okuba n'omwana we ngali mu mbeera eno mulwaire yo wali munaisubi ly'amaani kuba twede bijja kukoma? Kimbisa bubi era kimbikiza erala bubi. Kimbisa bubi era omuntu wena linirira saawa eno olw'okwewalikira olw'omwana oyo saawa eno ndi awo ntyo kusiiba newalikirire ensula newalikirire ku lw'omwana oyo. Omuntu yali omulamu ng'azira ku damage yona okusigala nga alina damage eyo nayo n'ey'amaani n'amasira kusigala nga gakulukuta buli ssaawa gatyo. Wagwa kwogerera mafuukule era ng'omuntu alina okwogera aye nga ate accident dibaawo. So butisaayi mumuga makerenda ki agamubesa wagakaza ekintu ekyo? Kale nze nja nagundi na shiti ku pharmacy bampa makerenda tigaidi.
Togaidi. Tigaidi. Da sente meka. Ga mitwala shiteba ya mitwala 2 kitundu. Gana gebile kitundu ga mutwala ibanga ki. Gana ku 5. Kabali wafune dini. Ainga towe na wonchuka. Wazira nchuka. Iwe mutima gutuwe walikirira koko ngomuze. Ne walikira ngomuzeire nga wenkukobye ne walikirira. Aye ekyo kukola. Kube sente sawe no dawa ebyo okutunda byona nabyo byawawo nga ndi kugeza kundidanda benti oba munanga anaterera. Ayera obulwere bukaja wa mu maiso amasira gakaida bwide ekintu kiri kweyongera kuvunda munda. Okay. Kali omwana ali waye muboneko. Nani ana Abudu? Tola kuko kintu ahe mama. Cameraman kintu tokigema ino ba. Ila tubone. Kata nchigemi aye. Nti aye tienda ningema ino. Linga chuko lingilirole. Tiategeranga ndi kugwa. Obana gwa ntia zena mwani na wange omukulu abisale n'ebidomola n'abala musano eyo eyankobera mbona gwawo. Aye tiategeranga ngwa. Wagwa fwena waidana ye mwagwa muneki fwena oba gakireka yo wagwa wenka. Nagwa zenga fene yasigalayo. Enseno. Ebikuluma. Biruma. Chekisinga kuluma. Chekisinga kuluma. Muntu wegunuma yena kudina okukendeire ko kunuma. Ena kweduduwe kubeire gunuma ino. Okutendukira kunga gunumire iralera olunga lwesika akatulika idawa amasira gafuluma. Amasira gaidanga olambaire. Wemba nambalire ko lune lwesika ino nga akatulika idawo. Butulambira kuluyichi. Olambalira kuluyichi. Kombiriri ndendukira kuno ni kuno. Muleti kituda ino. Wali oli mukyakumeka mali bino bibewo. Wali osoma kyakumeka. Awo nali tisoma. Ngachi. Nali mpitu. Ngachi nga lwaki tosoma. School fees. Be. Twali twankava mu corona kani. Nga tuli kwenda kuirayo. Okay. So kasoko ofuna bulwere twairanga ku isomero. Kikulemesi sokwirayo ku isomero. Abana okunkonamu. Abana liyo oti abana okubengolo. Okay. Kali ja. Yo musadole. Olere. Kali nebyo bigambo bya Abudu bambi abasobola okuyamba ku mami ono mumuyambe kuku sobola okubonekanga ayamba ku bulamu bwa Abudu asobola okwirayo ku isomero. Abudu yagwira mu bisera bya COVID mwidi bulungi endala wuyatyakira yanina omuti aye gwafene nga kufene kuli ku bisera yanina akembyafa mu kibali bali yana wabuchayinga buzira ku kamera kona so endala nga likumuluma so bambi mami wali nga woli kumubona ato omwana omuto gweyongera okuvunda nga wogubwene abasawo bakoba ayenda kutebwa mu byuma bakwa milioni 3 so oba ne 10 oba n'omutwale 15 oba 20 osobola okuyambako ku mami oba oliawo twabanga atasobola mu bwa Abudu asobola okwirayo ku isomero. Ndi Yazid Yolisigira oli kwa Media bakali ku subscribing, please go ahead and subscribe.